Political Science Department जो का संकल्प जो भी का है क्यों वाले channel team का population क्या या कभी का challenge का बंगाना challenge की आर्मर की रूसाइआन अगबड़े बात का article 371 बात का शिक्षी नंबर बा की बात बा hada vi berkway ke cedak real ki phaipak syagale ke debate nang shimi ke bagari ke debate ngam shi bagari ke discussion namalai lam batwa yo pat ba hai grinsan robon ba article 371 ke ban ke jima bat ba kata ke schedule kanong ke jiana denre ni kapor kabamatan ma kapor tak aku milik kayo ngan yak step kilian ये political history जो गजन रेडी kenapa tiba-tiba hari ini dia ada jishai di pat-pat ini orang Indonesia bat ngayen ha kajo kanonglim kung president jika parti batum ke parti bangi yang bangi khun ban prio yang jelai yang artikel laispa nyukui hari ini orang tumta ngampu apa nora ini juga naglan ini lada lahai dia gawai lada pinang ban penenkam kesong kesong pakala kesong nomor ka teks ka shai ka artikel laispa nyukui ka kretchai bakini do ka jimpen pau ka jong ka jikren ka jimpa Erwin ka persem ba ka parlimen ka nomor ka penenkam kadang ka konflik tidak apa akan terjadi jikren kadang ka konflik hagbeli ba ka unionist ka stateless ba ka concurrentist ya kata lawan sorot mereka naik ke government of India ke Khama balik di Doyo, ke Khama balik ke Klong Putian, apa naik kan? Nama adalah project, walau rekinlah bantawan, ke Donkam bani pendek, bani negotiate dengan government of Nagaland dan government of India. Ngan sekeren ni kan? Mereka semua akan mengambil. Balik ini ke six schedule, ini ke six schedule. Ngan semua akan perkenal bahawa kini hima kasih kini kasih kini semua bat ke India lembak instrument of taxation. Mau limba ke jika menjadi instrument of taxation. Badai ini bagi semua tu abang rum apa kari dia berlahap apa kerja ke provinsi ke Assam. Kita kami yang air berterpang bertanya dah jadi. Kapor kami siapa dengan kulit. Kita kami nama terukum ini jadi kasih keper ini dikhar beliau. Terukum kariam ke baik ke pam jadi ke terik tak perlu sidong ke songkai ke somang keper mereka donkam. Badai halor kata ke debate apa ke Constituent Assembly, kita constitute kita subcommittee, kita penpari bagi mana, bagi menjul bagi yang disisi. Bagi jakan ini, kita ke background yang bataya kita jakan kita lahap lingkong. No, the Governor General in Council was pleased to declare the following territories in the province of Assam as backward tracts. The Galway district, the British portions of Khasi and Janki Hills district, other than the Shillong municipality and cantonment, the Mikir Hills in Nowong and Sibsagar, the North Kachar Hills, the Naga Hill district, the Lushai Hill district, the Sadia frontier, the Baliparak frontier, the Lakhimpur frontier tract. It is worth noting that these are the territories which were designated as tribal areas in the 6th schedule to the constitution as originally enacted. Then we kumbala yosno bakinaga kiltre. Kinaga kijek ya ka article 371. Ini baik kita hadir bagi nilai yo ya disini dapat kaya ki district council. But establish the United Khasi Jankia Autonomous District Council laka Abyo June 1952. Kami ke United Khasi Jankia Autonomous District Council. Kaya macam 1969 kami ke Assam Reorganization Act 1969. Pek ke OMU kini. Bangin suhu yang kita ke board juga seksi. Kini kita Assam Reorganization Meghalaya Act 1969. They hari ba ngilayo dia kata sub-state, autonomous state malai. Yangi kami ke full-fledged state. Baklawan ban declare dia ke sub-state hapok Meghalaya Act April 1970. Katna ispa nyoko, but they hari ke si April katna ispa nyoko, but they hari ke si ba kimi ilamayong. Ban bersyak, we want a full-fledged state, no hill state, no rest. But jangan tu hadir, but hangi
kasedang kecelon bor jong kata sixth schedule kami ya keren. Bahkan ini beri bah amendments to the sixth schedule of the Constitution kekeren kumno. Pet kawan ken langsung ya kapara 12 kapor ka jong ni belum pulih. Special provision as respect application to laws of laws in Meghalaya. Any provision of a law made by a district or regional council in Meghalaya with respect to any of the matters specified in clause B or clause C of subpara 1 para 3 and is repugnant to any provision of law made by the legislature of state of Assam with respect to any project declared by the legislature of that state. Kabut hari ni suhu ba lalagan kita ko pre kita an ki bagi tahu di bangsa ka subsidi di Meghalaya bagi an juga sarkar Assam ki an juga sarkar Assam ki an juga subsidi ki an nang kawan susu subsequently the Northeastern Reorganization Act 1971 hani ru kata para 12 bagi keren di kalau pun ni minta ka puan ka para 12 kali ka para 12 kali ka overriding power to the state government. Ang lipat ko na jingit ko, balagidang ki jingit ko, apalagi anjo ba district council, bagi anjo ba sarkar jila, nilayo ay ka jombe jila skit one, ki anjo ba sarkar jila ki, to ensure that there is no parallel authority in the state. Kiso to, ngima ba lang arti ho ka jila, tema padaw kadigan yen ka anjo ba sarkar jila. Tinga magsuho, tinaman ka lang bangin dawaban, weno ay ka atil 12 ni kalong kajindawa ka ba sulehan. Mentang ini support the government of India inong dito ay kapara 12 kenapa kali yo menteri dia kapara 12 balapan pa menaro wiki nong sangan kasokan kaya kalau ngani kasibin kayo ra jom jawab perang pai hun pai pa di district council siga autonomous body nomor kata kalau kamlong busuk larang ini ong weno ay kapara 12 kenapa governor yo an exam Nyimpi ban klep ru ya kapause the governor. Governor and president always act on the advice of the council of ministers. Then on the advice of the council of ministers, he would not a governor of India can advise the president won't exam the act about to pass number to train kampung Meghalaya. Is it logical? Never. Come on, logical. Nanda Kisi hari ini yang mengatakan dalam government of India berkumpul oleh Article 254. Nomor Article 254 kekeren inconsistency of law. Kalau negara kecil itu kok pergi central law, bagi state law, central law ini. Terkait what will happen to India? Baru kisi ini lihat bangun. Nah terkadang pada kecil itu ni yang bakal seksi tempat dia. Tiang daya daya ketemu besar. Tidak dilaksanakan. Atau pada district council tamparan hang beri pada kendong besar. Anong ipi dalam day beniyo ay jela ka pura alienation of land would have taken place in large scale. Hapo ka Meghalaya ka jini. Ninong don jakaso. Namar ka district council ka kendong ay mandate bantauan hang beri pada transfer of land. Nagkakaraw kinarangkis at kakatmay sipak niyo po. Mentapa ni raya ka kendong nanti pa kami ka Meghalaya Transfer of Land Regulation Act 1962, kelana terkenal negara ini jadi sediway pak. Mereka kata ngepek tu ya kita kijaga. Ki lebih of the schedule, kamu akan terima menurut habaro kita ki, habaro kau ini kejelas jadi. Pek ngan pulih ya kene kami ini saya. In the Shillong town, two distinct areas came in existence. Hapok Shillong dan Atli di Jakarta. But when the British area of the town, popularly known as the Northern Shillong, kasi chili kama berperikam lagi ni. Nanta semua pada Shillong administered area which formed part of the Khasi state of Malian, but was comprised in the Shillong municipality or cantonment. Shillong administered area comprised of that part of Shillong municipality which belonged to the state of Malian, who handed over these areas to be included in the Shillong municipality for the purpose of municipal administration. These areas are like Malki, Mokhar, Jaya, Mokrep. Kalau menceritakan ini, what are the apa municipal malang air for administration? Tinggi apa suatu kita akan konteks kerja. Atau akan discuss section akan konteks juga Meghalaya. Nilah perkara mendiri tak kepada Jovi that will be observed. Lalu ini kawan kanunlah menentu parliament authority.
Ni dan kam ban pentrai mentai ke state government. Ban pentrai ke state government ni baik ke artikel 371. The 371 ka spell out clearly. Or kalau man ka conflict kemudian maka list 53 and 54 kemudian atau ke union list. Lada ka government of India menta kalau ai hinaga ya laispa new way a no act of parliament can apply in respect of social religious practices of the Nagas, administration of civil and criminal justice according to the customary laws of the Nagas, ownership and transfer of land and its resources. Lada kalau ai yang kata balar ka don ke jitko kadan terlukunan lawan no apa ki ai ni kan tek bakal ikan konflik bakal ki list di dalam apa union list. Kali ke duty ke contoh government of Nagaland ban negotiate with the government of India. The context of Nagaland baka Meghalaya kay fair. Ang Nagaland ka doon ka insurgency problem. Himlaw ka ya ka Armed Forces Special Force Act. Ya ka Armed Forces Special Force Act lapun trikam hagi ni bicara kepada government of India ka declare as distant area. Please don't mix with any issue. That declare hindu area ki baka government of India ka declare as distant area ki trikam ya armed forces. Kani ka ay full power ya ki army dan ki military bakin kondom ya rate ini bakin operate itu bicara. Di mana kata government mana bagi doi ya artikel 371 ni ki trikam la government ke insurgency no AFSPA will be operated upon Nagaland. Tengah aku akan penelitian. Okay, nolin kecil kalau apa? Nyemong, waktu hari nyemong bagi dorkam dia ke artikel 371. Mereka dapat juga slow. Bagaimana bagi dorkam slow dia ke discouncil. Dah ini istilah yang pertama. Menurut pengacuan juga 371 ke dalam cuma. Kisah dulu kita pasal. Kumno habang tu no act of parliament can apply in respect of social religious practices of the Nagas. Kemudian practice ini. Apa ni yo yang kawan kasih ni kumno ni penentang minta Meghalaya bagi kita bantu uranium bagi dari dia why kan ini wong tadi bagi kita government of India kama bantu uranium bapusya kisah balang ownership lalu kita try di ai jika no can stop. Katakan mereka, kumno begini raya. Hei, dia nama kata ni hak bersuhu kum kejian cakapor. Ni suhu apa hak kapor begini lagi autonomous body. Yes, kata kesiksi. Kalau ada ini nama kaya ini anjur bersokan asan. Ni pangshu agajung kejual hak pan insert. Ke government of India, ke insert ke para 12A hak constitution. Ban pentingnya that there is no parallel authority atau dewa atau tiga orang agak jelas ini apa ini? Ini apa? Menurut ultimate ini bersofon apa itu? Bersofon dengan tanggung tempatnya. Ini dalam kami apa pulih kali ya ke artikel laispa nyuhui siapa suhu yang artikel laispa suhu pekerjaan komprehensif kasih tahu clearly. Kamdon, di anjur serta Nagaland, hapot Nagaland kibupun, ke Wildlife Protection Act kam terekam, ke Forest Conservation Act 1980 kam terekam, Mines and Minerals kam terekam. Hari ini berfak di anjur serta India ki terekam. Lalu ni jintlai yo ini kan jintlai kai. Mentah kati mau kisah, menurut pemakjian, kibriusi. Mar kekeleda kata subsidi ini, bahwa dia kali ke ruling to the Supreme Court haga 1971 haga ni nan pudi ni ko Supreme Court held the preamble of the Impugned Act no doubt does speak of the necessity to make provision with respect to transfer, allotment, occupation or use of land for lawmaking likely to promote the interests of the inhabitants thereof. But big but here. But the subject of transfer is clearly beyond the scope of the law-making power conferred on the district council. Namar kata kalau ke district council kama bertawan hari ini pada transfer of land, berkan di juga di tribal di tribal di tawan. Hari ini pada peniadaan ini, ini bahawa kita transfer. Timbangkan, kadang kalau lobby kita syukur bagi kerajaan kita bagi jaga sini, kami tak mahu bersama promote di tahun. Waktu government MD recently kalau bersama dengan bahawa tu amendment di Wanra, kumno ban create the land banks. Begitu ke nodal agency in hit direct di kumno bercak.
Ndeng lagi, mana kalian jadi nawara amendment, ya bersyak pada government kamu berdiri itu amendment. Bahkan takkan dalam lobby, kumpat ini di MDA warga kita bitri yang upat ini banyak borok, habis pakai ILP, nama diskusi kalau pakai ILP ini, kita tahu ya boleh ILP semua government of India. Hanya jangan begitu protes, ya kan presidential order to remove. Yang buat kasih janjian ke Bengal juga Bengal Eastern Frontier Regulation ki pass में का resolution house बंद kami. Tinggi ni cuma kita apa ni semua Delhi kita buat promote tourism ni, nak impact hari hari kita dorang kalang terus ni mak. Warna apa jalan lo? What will happen lah apa ke government of India kemarin ada boleh kalang lo, kani kalang lo juga ni. Kani kalang lo juga ni. Namar kata kata ni hak beriye. Kalau ini sini ni bukan ini, dia upaya dia bersah. Kayak sini, kayak artikel sisi itu. Mending punya lambang raya upaya. Lagi dalam kapan discuss, tadi kita close tu. Siapa ini upaya, siapa ini penplumar, yang jimat cepat tu, kapan lulu upaya. Haru bagi upaya kim tu. Oh, orang ke artikel sisi itu, habis sinjaknya nusuran. Kim kita kecil orang berlai pada tak tiba, pun kita orang kita nak dijikli ngimlang ni, ngimhapan semua kaya ini kan artikel cheese menjual. Nampak bentren lah kalau temporary provision dan ni kalau permanent provision kata kadang ada constitution ini buat dia cheese berarti mereka konteks juga Jammu and Kashmir, here pada konteks constitution ni, konteks juga Nagaland, here pada konteks constitution. Kau bakal mengata onumlah peniadai dah kesiksi. Hadir berlayu, ia nak jawab berjalan. Lebih orang yang ketilo besar, lebih orang yang nunggu bentar. Lain kan ikat tu kan di bentar. Kiba ke state government, kampung dan muslim. Tapi ke district council hari ya, ke Shanghai ke DCA department juga government of India ya. Ngaterang ni pas ya ke BBR ke Kharsau. BBR ke Kharsau le desain yang kata kom bagan tiket kom terkom perhan, terkom sensation juga kasih. Barang ini hak sebagai government untuk ukur dari NDA government hak pok jumlah cimasa jumukul umpunya yang BEB ada khasau ji upah lagi kerja dan pemaksan beri bagi dia penbaik ni kena penbaik mari orang ini penbaik ini kena baik kenapa pas ke BEB ada khasau pas ke BEB ada khasau kadang ini pok BEB ada khasau apa ni saya nak saya kata nak kata kita this council ini should depend entirely hangte hapo ke DC department. Kawan itu bangun kimpe ada kimon kimpas. Senasa terkalau. Ban kesokar selalu kayu Allah. Ban bread ke ciki. Pe. Kadang ke ciki muda. Persyak yang tak antawi. Kesokar tak cak ini isu mereka sudah sponsor. Lasol yang tak problem. Kipat tak minta kita dirinya rasya. Aku dibeli permission. Kalau aku berpindah hospital, you numpang tersemar. Nomor kata minum yang pakai apa? Minum bersuhu pakai apa? Tak mengintai ini dengan artikel cheese virtual kalau comprehensive. Ngin sakras, mah yang kata jingking, mendengar apa yang kata. Minum yang keren depan ni, balada, lari ni apa yang artikel cheese virtual ni dulu ini kau ni, ini betul, dan ini apa suci ni betul. Atau ini lek kita so government of India berdemand tentang berdiri tak? Ya kapara tu ni. Atau ni orang iBoard itu governor, atau tu president dan governor would act against the advice of the government of India. Atau kata government of India kan advice to president dan governor berexamine ada bagi tahu nang berpetrikan hani. Is it logical? Ini di jika so nomor faktor kami sah ngasih untuk berlepas nanti akan sih berlepas persen belum disiplin. Tadi kita nombor itu apa ni dah? Ni yang kita nombor bahkan section in the context of Meghalaya kampanye. Ni dalam ini provision juga artikel cheese jual. But tidak berikut. The district council ketahui yang di bawah provision jom ke section. Para 3, para 9, para 10. Kasi government kama katawan ni bag provision juga section. Katawan ni bag provision juga state list, concurrent list. Ni apa suatu nanung ni kawan.
tingin bertanya ke sekitar menurut kawan di sponsor. State government kerja ini, ini berarti confusion. Kayak pengiran kaman home state itu kaman bertanya, bagi aing bertanya, bagi laman tahu aing bagi laman daerah ini, betul.